Di Taman Pondok Kelapa, ondel-ondel Habibie teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang Habibie di mana, Dek? Di taman Habibie mau jadi apa? Ondel-ondel. Yuk, sekarang Habibie mau masuk jadi ondel-ondel. Yuk. Yuk, Habibie masuk yuk. Ya, Habibie masukin yuk. Awas. Asik. Yuk, jalan-jalan yuk ke taman yuk. Jalan. Jalan-jalan sore-sore taman naik jadi ondel-ondel Habibie ya. Sini. Joget. Ada joget berani nggak? Sini. Wah, sini joget. Sini. Joget. Ayo pada joget abang, berani nggak? Tuh. Di Taman Pondok Kelapa, ondel-ondel Habibie teman-teman. Sini, joget berani abang nggak?